Hello, DVC ni lunglom te inan kut kanin tlain ha. National history tiang thang kan let kho mi krak chimlai. Dol chung thawngpang krak chimlai. Election Commission zong ren tuan tu tlai khi atong min ha an thla than chang na. Chiram kul Election Commission zong ren tuan tu tlai atong mi minung pasri chu ni som thum la history an er han hu national history chun hu simlam pani a an thla than ha te thang kan thai. Hi thla min ha kong hai pe tlai in Chiram kul Election Commission chairman pu uknol ne kan chung a zai man fa nang akan pelo akan tlai ka a chun hundang chewa akan chena in ni a hun ro deuh khan kan di lakte in hun khata akan cha kan cha a thla akan champiak tu velte le do tu velte chunga kalom tuk te DVC a chim Election Commission zongre do tu na chu February ni tha a an rak tlai na I ni somthum la ni street nu a atu ban tuk in an thlan ha hi ase Myanmar ram chung hun kip Election Commission zongre tu tlai min ha chu national history a thadi asang te in Skyram Than Union Election Commission UEC chairman Utin Uni fe tarnak in achim election zongren tu na ral kap ni an tlai leon ha a chun me chajin kong he an tlai na na in thla than asilai tu a chun bakam nak le min thuti ban tuk sei man umlo in thla an se election zongren tu na chu February ni sha le na le khat tok in Palak le ral kap ni tlai sham an thok na I ni somthum le ni sri tluk arau nu a hi ban tuk in thla than an si hi ase Klemyo a salai chunglen cheutal in minung pali chu ral kap le palak ni mai thal ka nak in an nun nak aliam Klemyo tong phila sang a ummi salai chunglen cheu kumkula kumatal in minung pali chu ral kap le palak ni dulau nak alang termin ha national history a mi bu an thekna I mai thal in an kan ha cha a anun nak aliam tia thong kan thai salai chunglen che ni hi mandali in akir nak ninga long asri I dulau nak alang termin ha ral kap le palak ni mai thal mang in mi bu an thekna ti thong a thai cha a anaw nu kawachia lai ti in akal nak a atu bantuk in ama an ka I anun nak aliam hi ase ral kap le palak ni apo a an ka I achuap tiang kwan phang alut si in a an kalpi lai an tikaw na in ral kap le palak ni lam am chi di cha a si in phanpi man lo in anun nak aliam hi asitia klemyo du lo nak alang termin ha sin in thong kan thai adang achi min ha hi pa kum lai kwa nu pakhat upanon pakhat le adang pakhat an si tia thong kan thai ram chung thawngpang krak chimlai ni him Myanmar ram chil changkong a uknak ala tural kap chu dan tat ding in national history Australia hoto a chai mai nak an ngai Myanmar ram kongkang chai mai leo a Australia ram Myanmar ram min ha chu Australia hoto mai a chok in du lo nak an lang tar Australia hoto ne Myanmar ram kong a chai mai hlan zar khat adu a Australia ram Myanmar ram min ha ni chilbe people lang tar in chakwat an raktel chang chakwat chunga an tel mi chu ral kap dau kal nak dai te in alang tar min ha palak le ral kap ni an thla min ha ngor tar zok zok ting uknak ala tura ka khongsil chawl hang lo in mizapi aio tu committee representing pichong sulot to CRPH lang chawl handing ral kap cha a hlok nak achua pi mi drone zor nak tal in shemnam han ning chang chon nak to apyak loading an si tia RFA ni tel Myanmar ram chung internet line phi mi rin rangte hon pyak ding in Sweden embassy ni national hairuk a forfil nak atwa Myanmar ram chung mobile internet phi mi kong a Sweden embassy ni hibentuk internet phi mi hi minung pakhat chawau asimi thawngpang thai kho nak le thla kho nak a phi asi to ok le bor ok asalomi to asar nak sol tak tak asi ral kap ni uknak alak ni February ni khat thok in ram chung internet line phi asi achan then in internet line hon ase national henga thok in ram chung mobile phone internet line pop pop phi than ase hiben tuk to asar na hi ni hin Myanmar ram chung thil changkha volai pi ni a thai lai ti a phan cha a atwa mi ase ningza ok tak tak le asol ngai mi to asar nak ase tia ramlang lai nge thlai tu thiam sang na ni an chim ti RFA ni atel Dr. Sasa ne ral kap boipol hi kumsom street chunga nifatin ram pi lai rol tu an si tia achim Myanmar ram a UN ral kap lu tarmi mepi hum him nak lak piak ding in bepi ngai in a au pi tu le CRPH ni UN palai a chimmi Dr. Sasa chu uknak la tu ral kap ni rampi lai roi tu asi tlai ding in warren an chua nu a Dr. Sasa ni atu bantuk in le nak atu na hi ase hi kong he pe tla in Dr. Sasa ni uknak ala tu ral kap ni lai roi tu ang timi hi anma lai roi asi cha a antimi hi kaima cha a chun mi pi he mun khat a umti nak asi cha a
ka wan thar pi ngai an ma ral ka boipol tu hi kumsom street chung ra rang bantuk in mi pi tha non le sol phun tampi atwa mi an si cha a an ma ral boipol tu hi nifatin in ram pi le roi tu an si te achim hilong selo in nun nak thap in lam chung a du lo nak alang tar mi pi na thau kho an selo bantuk in keima zong uk nak la tu ral kap mi an ka thau khau lai lo te achim Open Society Myanmar chu zulphung abor te in ral kap ni dan ta ding in nol achwa Open Society Myanmar bom chan tu phu chu uknak la tu ral kap ni organization lai zulphung abor te in national history a dan ta ding in nol achwa hikong a Open Society Myanmar financial manager do phu pa to chu tlekhi atong I chaklat nak an to achwa Open Society Myanmar director Dr. Phu Min ang chu tangka sing thong thai thum la zakwa la sumkwa la pakwa he azam tia national henga a MRTV ni arak than Open Society Myanmar director Dr. Phu Min ang chu tangka sing thong thai thum la zakwa la sumkwa la fangkwa he azam tia national henga a MRTV ni than chucha a uknak la tu ra kap council ni Dr. Phu Min ang tal in Open Society Myanmar zongren 20 minung hai khachu tleiding in waran an chwa hi ase hikong a Open Society Myanmar chu rakap ni CDM atwa mi abom na CDM atwa mi bom nak cha a SMED bank a dola noi 1.42 achwa I abom na chun Myanmar ram tangka in sing thong hai thum la zakwa la somkwa la fangkwa jang Dr. Phu Met ang ni atlik pi ti in an than tleki atong mi do phu papa to chaklat nak kan to nak in Dr. Phu Met ang ni CDM atwa min ha bom nak apek min ha hi fyang te in kan khal chang cha a ral kap le pelak ni tleiding in kan kol I atli chang tia an than chi Open Society Myanmar adir tu George Soros le afapa hi Myanmar ram ro nak pe tu do Aung San Suu Kyi he nai miam te in a ummi an si I Myanmar ram zong a zong an hon nak hi si te MRTV ne than Open Society Myanmar chu u teng sing chen in Myanmar ram a zung der ding in hatlak nak min thut cha mi ase hiben tuk in chil achan hlan a Open Society Myanmar founder George Soros ne democracy thlenrem nak cha a shroi tu le abapi mi minung chu bom nak ka pek shim shim na lai ti arak chimbal chang George Soros se vlai chungpum pi a ram khelai le chole thalnak lai in amin athang mi ase e achiu khatni democracy a nak ding a mi bom chan tu a amu mi an achiu ni chun ram hi deu ram khel kong a atlak tuk tia asoi sal mi zong an ve tia BBC ni atel thlain ya a ral kap le pelak ni ka mi kumlhai rukpa chu arwak tu tiang an hmulau yan kong ram then thlain ya kho a march ni thai li ral kap ok nak du lo nak alang tar mi a ral kap ni mai thal in ka mi pa kumlhai ruk mang che sin hing arwak chu atu tiang kam huri lau tia achung kharni an chim thlain ya kho ral kap ok nak du lo nak lang tar nak a mai song in kham nak atlai tu phusin a atal ve I du lo nak alang tar leo a ral kap le pelak ni shamnam hang in mi pui an thakna I mai thal in an kan ha cha a mang che sin hin chu alu a kon phang in a hliam hi a hliam leo a du lo nak alang tar mi ni an lak masa ko na in ral kap le pelak ni fak ngai in pe tlai in an kan ha cha a hliam mi pa arwak chu lam an kham nak thase tungpang a an chha tak achi mi arwak chu ral kap ni an lak E tu ni tiang arwak zong akan pe ri lau tia achung khar ni an chim mang che sin hing chu kum lai ruk lang asiru I tangko a kai leu mi ase thlain ta ya lam number thlai li sang a ummi ase e achi nang hun ma a ama achile a bek long an lak kho arwak zong ra kan pe than u tia achung khar na ni nol nak an to kauna in ni hin tiang an pe ri na lau tia RFA ni tel UN ni Myanmar ram thil changvelte khomsuat nak phu asarmi IIMM ni thil changvelte kan khomsuat cho ma ri kau tia athan UN Security Council ni Myanmar cha a thil changvelte khomsuat ding in asarmi phu Independent Investigative Mechanism on Myanmar IIMM phu ni Myanmar ram a ra kap ni mi pi chunga namne na ato mi velte chu ferfaite in kan khomsuat di kau e International Court of Justice ICJ a chwa pi ding in timlan choma leo asitia national history as a than an chwa IIMM chungtal upa Nicholas Konchanne abapi ngai in International Court of Justice a chwa pi ding solphun atu atun ha hi nol angai tu deule uknak lai nol achwa tu deu an sin ha anma pumpak kut in solphun hi an to lo e anma ni nol an chwa mi le zulphung an soimi in solphun atu mi an se chucha a IIMM ni fak ngai in an zulphung soimi le nol an chwa min ha hi thlatlai nak an to chama
chu cha a hi kong hai pe tlai in thenghal nak angai mi ni kan pe tlai u tia chim hi thil changle data na kot tik a rarin te in kot a her cha a proton mail in kot ting jong in nol nak an to kot kho nak signal number chu +41766911208 le proton mail mounting 741@protonmail.com a kot kho ase IIMM hi thonghil he ret kum a memaram mi rohingya kang a se ra kap le no ngai tun hani vlei chung hop in zulfung sarmi an bormi tate a chwapi khoding in thlai tu phu ju an ni asarmi ase hi phu chu vlei pi hop pachai zong a se ram hop pachai zong a se bachai zong dang a sol phun chwapi khonak nol jong ju an ni apek e voice read yang bachai zong a ram shoi tu nol abormi an chwapi changha tia DVB ne atel DVC azau tu la ngai tu nan dilak chunga langlom nak tampi kan ngai match nil hai ret ak ni tong than ten halai